Omo wabarimu bete secondary bono nigo oibwatire ritiko rya gatano na gatatu asa barimu ritiko rya rero besokia ase etauni ya Bosongo awasi bakora kururubikana kwa murembe na kuria eira yo guchikoterana ekirasimi iendelee. Sababu yenye ilitufanya tukasema hii mgomo iendelee kwa sababu Teacher Service Commission ambaye ni employer aheshimu yeyote, amekuwa akifanya vitu vyake peke yake, amewacha walimu pale, amewacha unions, amewacha even cabinet secretary of labor, asikizi mtu yeyote. Tumesema kwa sababu akarufu hataki kusikiza maneno ya walimu, yale mahitaji yote tulimpatia kama union hajatekeleza. Huwa anaongea mdomo tupu. Huwa walimu ikiwa wanataka kurudi kwa kazi lazima tusaini kitu inaitwa return to work formula. ekirabagenderete no mugomo yo asetauni ya Bosongo ntwebu na kisi Hot TV nigo twakora esabari eyemo aseyemo gochia ase gisukuru chiri gotoka risafu eriko chikoligereria gose arro mugomo no genderete skuru entangani twaswa ni skuru ya Omobiri Secondary School iye gotoka ime ward ya Boikanga ebungia South Mugirango county ya Kisii gotwanyora wanafunzi gose mwarimu onde bwanzita yore ngase skuru iga egentu cyo gotomera n'abakorega asi abagenderete gukora usafi amone chombe cyarenge isukoye birasi nonye nabo iko niko twaringe safari yetu gocha eskuru ya Machongo PH ye kutoka ase bunge ya Machoka chache imie county ya Kisii waso ase skuru yiganero niko tomera bari mutibayo abariki gwatibaya ase skuru yiga kurende abakorega asibare ngororo abagenderete negasi yabo abana niko batitena kurende kwa gocha chinsobo na gotebigwa bakanye ekero mugomo erire batemo gwetanana gosentomirane na mwarimu onde bwensi kurende tutomirane chi na mwarimu onde bwensi chobisi ni gochija sekire sikuru echigebere kati yechinde ne cyorokererio nga abarimu niko bare asomogomo awo asaba iburi bagenderete koba amona abana babo asichinga cyabo nonyamagiga yekoti gutugutirale amogomo bo barimu na kubachika beirana asesikuru niko bono abarimu babeire farao kara barimu bagirire na kubeka chicho kanse aborokiwa niko bagase niko cyandika amone bitabo byabo asichinga ekero chisikuru cyabere chiko igurwa ase gukiya kabiri utarira ase sikuru ya Machongo ije gutoka ase ebunge ya Machoka chache amone sikuru ya Omobiri ije gutoka imebunge ya South Mugirango neke orokere kerenenga abarimu niko babiri bagokora umugiro yinko reporter ya Kisii Hot kurwa ase ebunge ya Machoka chache ije gutoka mi county ya Kisii retera nenkuru kwenye Dennis Kontu.